College berbibro saya sempat kejeng betip nam ta kubor latkam akan eka video mta pada dengan betip sepang kejeng latkam sipai hapo CISF jongka Constable Tradesman 2024 in CISF te ka sedang ban online submission kadai nadu santrik jong upanai March berkelas date pada kadai nadu lai tarik jong upanai April arhajar arpsan te shua bangan poi sepang ka CISF tengah kuaan ban pentip shua kane ka wain margidon ki bakali ibun ha namta kane ka pus jongka Assam Rifle ma like kami supaya po Assam Rifle namta kitu ko pentip namta ka jinglut jingsep ka ban lech sepo Nagaland Sukhovi te ka don ar bentama kini ki bala ada apply ko ban lech but bampat da apply rut marka last date kanang bon do ar March te don ar benta la tapi ko le ka train ne ko le ka boss tera phile da ka boss ta kumno ka jinglut kan poi shaki badwan badlet badwan ma la nya ka bam berpaisa badai kan pois ki hajar entai hajar tam san hajar la pohu bha balik berwan ala bisa tam arsngirun la tam dalai da katren kan khamduna da bai sumo lai spa hagoti bai tren yaknono baduna tam kadai khandai pho nai spa la dayo lai mta ta aspa ai baduna te shkino san spa la poisa Nagaland san spa la poi Nagaland wan phai long sheja te khin sabai sa ada kumno lala phila banyo huat ka kamera ka basa ka batat te arspa ne lai spa nka ya share la yo ta kyong ka jingnang ni phun wat tamasan spa te pinyo san spa apot pinyo be te san spa shimit te rongno 1000 arhajar la pisa tam arhajar la hajar la poho te kata ka bai bam sta ka eta ka kyong api ban manage tangba Apila dia ka bos khamram khandiat mar ka bos kumno 1000 hanang hi ka bai stap ngotang manglai te wan lalong 8000 te kan po hi chaka 1000 1000 kam tai ka shonga jingdut ka bai bam so bai sa te ki balai dia ka tren bada kan khamruna ka bai lut te la hajar la dabha la bisa ars ngiru la dabha sanspa lait sanspa wan 1000 te sabai bam shkinya sanspa te sabai sa lang sanspa 8000 la hajar la pohu ha te namta kitu bela pendap namta ka Assam Rifle telada pidon kam ban buk train buk enda pla yo e katarik ban lek te ngalak benerap ban penduk train ro e kata an sa yarap mangaru te sa shu message be kitu blan pa nomor te tangkat tahi te mta en poi biang mta syaka CISF mo te ngahaban batai bahaswa ba kiwe can apply namta ka nemo mder ban shu batai te hangne po ka CISF ki pus ki balai total post mo ini keren syaka total post kita hado shajar shispa andru poi shajar shispa andru poi tali post ki bala jane sekan mau season pan katarik ben apply kan dena do santarik March arjarsan berkan kod beda lai tarik April arjarsan ka sentar kan beda kare po goa hati hablet merak be goa hati exam ro goa hati kama hai kata atali ki ba ko aban tip te ka age code of date kan debit shitarik benai pra arjarsan kila sim changai ba shitarik benai pra arjapsan na code of date tama kasnem pada kantai khat pra hadu ar prasnem te kabun ma kasnem pra ar prasnem tama code of date beshi pra arjar apsan te hangne ini pe tentang ne ta kane kali ka total post ma khatwei ruwei tengen pe dia kata ngin pe dia ka post bre jongka north eastern marki hab la ka jong hangne dia phe la ka jong kane ka khatwei ruwei ka de ka jong all over India dengan page unta ya kipus kebre jongka north eastern ke badon lang jongka Meghalaya te hangno ki bodon pus ayu be fill up na apply kum tatar te nda la bata hangne bede bisa la ban tip ba phi ko ban apply nem la ban design ta constable cook kan mau kini ki treatment nem constable cook don kam pass don kam certificate phiap don kam training te don kam certificate ban apply kane te la phim pat dep pass training te yo are ban apply te hapo jong ka Meghalaya ka hapo north eastern sector markadon ka north eastern ka don arthric sector ka north eastern sector 2 bar ka north eastern sector Meghalaya ka hapo ka north eastern sector ki post ki duna ha te shwa ban apply pe shwa ko ban apply dis apply Nreutali UR artali SC artali ST Southli OBC kawei IWS baru long khasan tali kakuk kata le jong i tentang artali ST ban Nreutali UR ba pilap na apply kahaj session pen kan mawiang kahaj namta ki general kade shispa nyoko centimeter te namta ki ST kade shispa ndrupu r point san telada pidon shispa ndrupu r point san pila ban apply tang ya ka
ST kategori la dapat don shispa nyopo sentimeter pila apply ya ka UR kategori mendere bala apply mutba pio lang berarti kan kata kan mendon kamera apply pila hab hi la de kata ka UR kategori bar ka ST kategori itu artinya lab jong kakuk karon ko belar mendon posra dan saka constable Taylor nongsu jan don kam training karon tang ka ka UR kategori kahad nam tai senrang dai shispa nyopo sentimeter kan mau kata mo UR kategori dan damta constable bar ne don kam training no kap snyo don kawai artli jong UR kawai ST don re kanero shispa nyopo sentimeter bar constable washerman tam don kamera kana don kam training re kana tang ban sat bandai te hangne ka don lightly UR kategori ST kawai southly hi ka laban apply te ba have ST te tang kawai ka washerman barok bilang pratali yang batai re giwe ita sweeper don tang UR sweeper kana don kam training re kanero artli UR kawai SC ST0 yo tang haka UR kategori shispa nyopo sentimeter kana di junction rang painter don pos re carpenter don pos re electrician don re mali don re welder don re constable charge mechanic don re MP attendant don re bun bom don re dunawa te yakin theiru kaduna bhaga pos ikin theiru kadon ikin thei tama kaduna bhaga pos ta ikin thei kahad chung ikin thei kade shispa sanpho ST kategori but namta ki ba haba ka UR kategori general te kade be shispa sanpho inyo sentimeter tas kema wakta shispa sanpho sentimeter pe kum ki pos ma te la pembiang kahad na apply re nam yo hire pe haga no semester cook dan tangaway yung UR kategori dan kam shispa san penyo kahaj kentei koblar dan re tailor dan re dan tang barbar kam training dan kam dan kaway UR kategori washerman dan re carpenter dan re sweeper dan kaway sipar kaway yung UR kategori te tang UR sedagi dan sauta lagi post yung kentei te nagling khasi ba kwa ban apply kentei kide ban don dab bet jaga shispa san punyo sentimeter ke jong lang ta nomlo myo re ban apply lagi ne shispa san punyo sentimeter bat ke sapet ma kidon ke ban kam ya ka training bat kidon don ke bam don re tangga kane ka washerman ka sweeper kinem don kam training re ke filap na apply bet lain ta ke baro don kam bet I certificate na diploma lene kono ke bay habat kine Tiginuna bagi pos na no distance sektor ki kentei tentang sau pos shenrang don live san pos total te kaduna ba te sa check ba piko apply nem nam ta gini pos te section 4 kumbang ada batai kahaj shispa andrup art point san ki shenrang ST shispa nyopo general kentei shispa san po kahaj bada shispa san penyo shispa san po ST shispa san penyo UR kategori lane general kategori te kasnem kande be kharpra do apply plusan no kharpra do r po prasnem te pinang biang bha kapor kitu ginang biang gasnem te biang kemau kesentar kande be pogoti te kandon swabe ka jingamare dap jumare pe dokumen dan the verify dokumen kandon sa treatment nane should de cook pha shet jing shet pha e kamta sajan pe e kita kamta ke treatment balai dan ada pas kita dan poi jaga exam ada pas exam dan medical examination dan lami list la yo ya kam kamtai te katulo bro kade kana tangai ka skill ka poi arpu hajar tam e sejrong te starting kan long baja ki saupo entai starting pe by next year la ku hi wataru la kiu ka yu te kam dan kam syuban yu te la tapi ko kena apply syam dan kam than ban tip ya ka tulop mungkin di central government dai te sepenbiang di dokumen ki pokok apply kan mau kado misal syuaban dei ka por mare film apply lupa no kado misal lang ta kiwewe di dokumen ta ate ba don pai ta kado misal li wa hapan apply te sakan mau apply kitu ki pokok wan apply te kan mau kini banan kam skill trade ka barbar ka tailor cook carpenter mali ini dan kam ITI certificate lane kanunu ka training bula adap dan kami kita tanya tanya sweeper washerman dan kam training re gitu tambah pos gitu nawa te kasnem ka debet kat pra do ar prasnem te kan mau section pan ara phi biang ka jing jrong ro nre ka hat ka jong phi ka ala biang ka jing jrong ro nre kasnem ka jong phi kala tam ya ka ar fly snem pnom yo shu ha ka UR kategori ta ko mo
Barung UR kategori margidon ki post badan UR kategori STM don re tengok pidi dan baik kasna ulang khat pra arfly ka haj kedim long sispa new post sentimental. Desa page wa marba amboro kinjo pan apply ya kane jong kas ISF treatment te rapio te apply lanyang ta margiduna post plat kane ba pen minta te pin la pan apply yang ku pat kipor nomor ba sapej ba mo kat kom ST kategori kacika mare kan debe goti skama kata te ki babiang ka bro ki bokwa pan apply la ki biang te apply nadu santrik terter kelas trik de du lai tarik jongu April arja absan te nam ta kanero kade free jong central nam tagi STSC kalau mai free non kam cha era te la pinang man apply hi te free be non kamre te la village apply sai ba te kena sim hi pai pen apply be la nyata non kam ban su te kanero nam ta kajing mare kade khandruspa metar amare ndrut hapo ndrup nit lai po second nam tai senrang nam tai kan the tang praspa metar apo 1 minit phabat pendap te la pipas kine pen check document poi terter so exam te la fill akut kumtai poi kumtai certificate kana debit ka kamamo kelas 10 sejurang tang kelas 10 simnya po kelas 10 hi ka maksud don kam tang kelas 10 hi plus certificate training kumtai te baik ka educational certificate date of birth domicile beron kam perbalik pra penbiang domicile balik mare dan caste certificate and ST certificate and tang hitai beron kam than re bro te try tangkan nehi la shai habe de begini te post kuna bha te la rapi ko apply te sa apply try ngada ban batai detail bha habe de begini te la don nang ba nang duna te sa comment section te ka link ban apply nam ta kanero ngan sabu apa description ka de CISF rect.gov.in dengan sabu description fi ko ban check te sa check te tangkan nehi kulesuan